ababiziwe kodwa bayigcosana abakhethiwe. Amen. Kunenye indoda, amen, le ndoda yayithole umsebenzi, kwakunomlungu ofuna abantu abazosika ihlahla. Le ndoda yaya imisele ngokweqiniso. Afika iFriday lapha sekuniwe sekuyahola, umlungu wathi next week ngicela ukuthi ungasabuki. Fikile la mawuzo interview last week, wafika nesaha eyayingaka. Lesaha yayilolekile, yayikwazi ukusika noma isiphi isihlahla. Lokho yasebenza kodwa engabe lesaha yakho uyewayilola nini na? Kodwa azange alolele isaha for Monday, azange alolele isaha for Tuesday. Wayesebenza ngamandla awanawo last week. Amen. Abanye abantu sisafuna ukuthi sisebenze ngomthandazo wanamhlanje uthi ukhulekele into zakusasa. Langa nelanga ayifani. Mhlawumbe wena usamile ume ngomthandazo wa 2023 kanti siyafuna umthandazo wa 2025 empilweni yakho. Siyafuna izinsebenzo za 2025. Engabe isaha yakho wena uyilola nini izokwazi ugawula izihlahla zakusasa. Ngoba ithuba malifika lokuthi ugawule kusasa, engabe wena uzobe uphetheni na? Engabe umthandazo wakho lo ukhulekayo ukhulekele namhlanje kuphela walala, noma engabe ukhulekele nakusasa?